Mwega sana ni mwandiki wetu Antata Muthiru Muriuki mwakwa kuma factory ya Githongo aria gutindite kwithirwa na ithurano bia yerekeria bamajani aria barikitie kwithirwa bagitumiria ni bao bombite kwithirwa bakijukia uchindi bwa ntuku ya narua atwetentere chia tharakanithi uria gwatinda narua Josephine Mwiti uria ni returning officer wa Mara na ataririte mutaratara narua joringi kura akiare nugite antu bati ukinyite bunene kuringa kura iji kumania na gutira kwegoro ende mutaratara jojo nijuitire na mbere bwega norotete kinya maandamano ja Gen Z jara kuga nijo jaratumire utarani bubu bwangaratana Martin Mugambi na chotariria Maya arimi gutinda bakabite muthenya wegoro gwa beterete ithurano bia erekithia bamajani ithurano bia bitaomba gukinyanira muthenya we mundhiru kiriga chaitire bararauka kiriwanda mwanya kombanithia ithurano bibi batongoretwe ikiama kio thurani na miankandeni ya nthiguru ya Kenya gichigo mbunge kia Mara kiwanda kia majani kia weru wanabo batati wa nyuma kiri ithurano bibi themwe na nuchu charu kirirwa muthenya we munthi barathurana kankwenda kuga kura cietu cienderete bwega narua ojora pokumenya igoro irio turari kuringithia kura na itumbire kwithirwa tukipokea makaratasi jonthe bwega na twaikituone on time by the mwana nusu ituo bionthe ibikurugori na biethura bikiendelea bwega na kwithirwa nkithiuruka ituo kadhaa Mwembe North na Mwembe South na voter turnout ere nusu anto batiromba guchiumiria bonthe but we are expecting by the close of the day adairia chire thaa kenda nontu iro tukainga ituo bietu anto bonthe baria available bakethirwa bario kuringithia kura. Josephine Muthomi ura noe murugamiri wa ithurano bibi munene augite bagatigira ithurano bibi bikuthi na mbere amwe na gutwika arimi batikumagira bwega igoro muntu wonthe na raije ntukwe kuringa kura na ingwetikia antu bonthe ibaraicometete lakini nontu bwa mantu jara jonthe jaratokezera ingwetikia bakethirwa bakierewa na bachiumirie narua kinyaro baringe kura ciao ankwenda kuga kuleta pole cietu nontu bwa the inconveniences ira koserwa egoro nontu bwa kwithirwa kura itiraringirwe na antu bachiumiritie kwija ituone but tukwenda kubwira that narua bwaringa kura narua bochiumiririe tukarungamira kura na uma ojora turungamaira na matokeo jonthe jakethirwa jeja haki na ukweli arimi muthenya we munthi wanabo baraukite amwe na gutwika maringangirwa na maruru megoro mati kuri makuthira riu tukudurana na ni wega muno nontu wakidurano ikudwega tweterete ingi kuma kula ire ikuma to no gucinda riu ni wega muno nontu igoro tutindete twetererete no mri gukubua tukudurana memba ikunoga goro nukumenya riu muri no baingi no baurire muji na nukumenya memba najo jina ngugi nyingi ja kuruta risabu so kidurano kyo mndite kidogu nikijeta na njira mbega makosa no maumaronekire goro lakini no makosa tuwe wa makosa ni makosa gutirina inde kidurano sawa kidurano kiko sawa wa manto mathiete na mbere bwega gutiragia tumanto bara bari na menda account ya Meru na nkinya account ya Tharakanithi batagwitigirwa bathura ma director bairikiri ithurano bibi nuntu ndi na factory jiere ndi na ya Weru na ya Kinoro mbati kudura director bai nuntu ouni wa kundungamira side area ya Kinoro nuntu ndi na mugunda nao no na wende na mugunda ngichoria mbati ngikagia majani Weru mbati kuduranira kaire na kogwa untona efia na nkwegwa ndandura sana kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.